hei với nia Rajya Sabha MP kan ni na sanchin bumi an journalist ten na kain kom na hun bertur press conference press club aizola luang takin kan han nei thei hi alo ang patia naktip Sunday naktuk tu le Sunday hi MP kan ni hun bertur alo ni to kho chan ni som hi atang hian min thak tu ku pela chuang ki ma hi parliament house a session a taking the in MP ani chan don to chu wang chuan a katram hun chu hun ber a hian an chan chen bumi te kal tlanga zoram mi pui tena min thria sak tu ra du thu tam tak le thu jong jong te chu kan sui thein kan sui seng lo wanga MP kan ni hun chung kum ruk chunga kan mala na tlang pui deuh te hanin hriat thar le atula kan hriat awang te le lom thu soina te tin min thak tu te le na du sak na han lan na te nei hi atul ria win kan hria chu wang chon voi nei hian press conference yang kan bo sai nei ka veilama mi hi MNF general headquarter general secretary and publicity department chamtu cross nei so ani chuan ka ding lam chia mi hi in thiat kha uje so matia kan thiat lar hoi kha ani hi IT lam kan general secretary ali thunga kana saklama mi phei chhei reje sawa kan candidate je sang ni sang te chan chon zo te po an tio me ani sang te ni pali hi voi ni hian in ma dan lan ani ti chon hei press statement te kan siam ve a se ang reng khop maya hei hi hard copy khati khan kan han semanga tin a PDF le WhatsApp copy te po in sem turin kan bo sai bokani po ni sela a soi loin ka press statement ziak ang hianin kan share pop mayang hei voinia kan journalist om tak te mi ti zat he hun ma min mai poimo saka ilo pun khom wang hian in so vai chunga lo thu kan soi masa ani Mizoram mi pui te in so vai si bai ka bu ka che July ni som ni sang ni som ni atang khan Mizoram Rajya Sabha MP ni na ka chel tana naktip July ni so kwa sang ni som ni paruk pathian ni hian ka MP tram chu kalo mang zo don tareng maya ka MP tram chu nga kan na tho le thil ti tlang pui te chuan tham ni lo ba se atlang pui zor zoram ni pui te ne ra i thiat pa lom thu soina te nei pa in hatiam hiam press statement kan siam ta roi ni member of parliament in kan mo phurna poi mo ber parliament sesona kan performance chen khat kata lang sa ber du MP kan i chung hian voice of pasari parliament session kan nei hem parliament session hian lo thei lo na awang ani lo chuan ka kal ni tina parliament session kani ti attendance record hi 97% za zela som ko pasari ani kap sen te hi kum sang hi som ni pathum December thatira Mizoram MLA election vote hirlaya aizola kom ve atula wangte kan ko ran khom puilian sa ni som ni pali December chorkan ni na Sunday sarmon hun ka chana wangte le India Ram State Chen Kata Parliament Session Laya Chief Guest Katan Avang Teni Parliament Session Hian Voice of Hiparu Thu Kasoya Chairman Palnain Thu Voice of Hipali Kasoya Google record Chen Katen Voice of Hipatum Thu Soyangim Dikota Katu Soy Masakper Establishment of IUS Training Institute in Mizoram the Unrecord Del Family Chairman Palna Ravin Manipur Buena Chungcham Voihi Soy Bokani Parliament session hian zona lian tham voice of company ka zota zona te sem voice of thu barial vel ka zot bokani hem ba ka hian parliament session nei ma ni che in all parliamentary leader meeting le NDA leader meeting kan nei zia hem meeting hian Mizoram ta na thil tul dia langte soi chuak thin bok MP kan ni hun chung hian hun har sa si sang hem COVID-19 ripui le asam ne na ram ria buaina Manipur chi le chi in kara buaina Myanmar military ku awang le Bangladesh chi kom hila buaina awang ral kan te har sat na
hem boina chi sam sang awang te hian Mizoram le ham chan nan thei top kan chuat thina kan ti thei tam lo ba se Mizoram te chu le pon kan u naw te har san na mai mi chin san zongin riru kan pungai lova central sarkar ho tu te la ka tlak lum lo wangin ham chan ngam lo zongin thil kan tingai lo bok in chu tiang riru chu kan pungai lo ti zoram mi puite riat ti du ni cái bị chung hiền parliamentary standing committee sang committee on cobar sa te chemical fertilizer te railway sa te water resources sa te paper lay te ka oma FCI chairman of state consultative ale court of Mizoram ministry member te kom bokani covid sipui leng awangin ka MP tram tran ti kum ni don lai MP LED fund sem tu central sarkar atangin pe kan ni lova hei mai hian ni lova covid 19 awang hian central sarkar atangin state masona tu sum hai chu har sa hle ni chu ti chung chuan kan ram masona tu ra kan thil thlen khat te ro chu sarkar lai pui mi ngai poi mo sak thina kalom hle ni ka MP chunga Mizoram masona tu ra kan mala ka lo thlin na kan hu mal hle masong lo ta langila pakhat na union home ministry a zia le trong ka ma ka thlen tlabung bul ko thlang tui pui chunga motor lian zo thei lei permanent bridge siam tu ra ka ngen na chi lo thlin ani a ministry of home affairs chuan he lei do nan hian cheng vai bel se somnga pali chuang asang sona he bridge tu na do me kani pani ra Ministry of Road Transport and Highway Bairabi to Mamit Road to National Highway min puan sak tu ra ka ngen na min ti lo thlin saka tu na changa hun rei lo te a he kong hi double lane a lai tran bei se ni pathum na Mizoram chim top zorin pui tu long masu in car National Highway puanga kong pui min lai sak tu ra ka ngen na chu min pom saka tu na changa hun rei lo te a double lane road lai thuai bei se ni pani na kum thum chung zet na chol san thing sai chu bual pui chu sai si chu pam khwa sangau Myanmar ram ri kong pui chu min lei zo sak thuai tu ra ka ngen thin na te chuan lot lin na huin tu na hian sak ta ka motor kong pui double lane road lei me kani panga na thial tu dar zo tu south van lai phai kong pui om tui pui dia motor lian zo thei lei lian permanent bridge min siam sak tu ra ka lo ngen thin po a lot lin na kan hu me ka tu na hian lei do na ho chan ali to ani paruk na Mizoram chim top le tui fin riat in kalpo na kong pui ke MTTP road lei mek kum thum don na tho mu mal om lova chol san chu a hun nge kalin Myanmar ram chum thui tak lu ta ka thil mu te India sarkar how to te na report ka pek le na chak ta ka thok chun jom tu ra ka ngen na te chu a lot lin na kan hu me ka ke MTTP road bo tu na changa rei lo te siam zo thoi bei se ni pasari na Parliamentary Standing Committee on Railways member kani na mangtang ka in Bairabi to Sairang rail kong siam lai chak zo ka na tho ani thei nan te le poisa da bet atul thu te Union Railway Minister he ra ka thlen thin chuan ara du om tak chu in Sairang thenga rail alo lu ta hi kalom hle ani pariat na Mizoram chim top zorin pui oblique mong bu chu thenga Sairang rail kong extend tu railway ministry of way ang mazat ngin na kalo thlen thin po sarkar lai pui chuan min pom sak to in preliminary survey na po tho zo khat an to bo Mizoram le India pariat na Mizoram le India ram hun tanga so thing ching tu ter san na sut kian ani thei na China atanga so thing la lu ti top tu ra parliament session a chung ni lai ka lo au chua na chuan lo thlin na mu in Mizoram le India ram hun tanga so thing ching tu ten man zo kin so thing an thal thei ta hi ka lom le ri so na Mizoram le India ram hun tang red oil palm ching tu te har sana sut kian ani thei na sarkar lai pui hroi tu te ne na ka ngen na chuan lot lin na muin India ram puma red oil palm ching tu te zinga red chelu tu ko oil palm khal tu te ne na India sarkar chuan kumtin support price apek pha ta te hi kalom le so pakhat na Voxilem PRRS le ASF awanga vok phut tu ter sana sut kian sak du sarkar lai pui kan ngen na ten ra tha chu in Mizoram vok tu mi engma za ten tran pui de tam ka fai an dong ta te hi lom om kati so panina Myanmar ne na karin karam ri hung lo tura kan ngen na te bin za saka tun thenga min la hung lui sak lo te sarkar lai pui hroi tu te chunga po kalom le kan ngen na te min ngai poi mo saka fa ga Myanmar ram chin state atanga kan u naura tran te thabuam taka Mizoram chunga nom min phal sak awam te le heng ral tran te tran pui de tura bu fai le sum fai mo za sarkar lai pui min pek awa po hian sarkar lai pui heu tu chunga kalom le po kani
so pathum na manipur kan u naw har sana tok te tor na aziom de be sein ambulance singa kai huai manipur sarkar chu president rula da tura kan ngen na tele manipur khairam le tlang mi te in kara central para military force te da tura kan ngen na te point po ti hotlin ania heng te wang hian sarkar lai pui chunga po kalom le ani so palina gas authority of india limited try to tenena kasa district kaltanga gas pipeline mizoram baron phum lu tura ruam man an nei sa chu kasar mi puite na inti boy fo kan ni awanga himlo na om theya ala na wangin tripura karimganj district mizoram tri junction atangaron luktir jok tura kangen na tenra an chua kalom le bokani so pangana mp kani tran ti lama chuan aizo to delhi direct flight om lo awangin delhi kal turte Kolkata airport a dar kar nga te kansol nuwa zan rei tak nuwa delhi ko pui kan lu thina delhi airport atanga ma ni thlen na hun pan tu ten har sana kan to kho chi chu mai ala ni lova delhi atanga aizol ho tu ten kolkata tu aizol flight nan man lo lawin delhi to kolkata tho da kan chuan a thu thina jing ko war mine airport panin kan chu a thu thina ni he har sana su kiam tur hian delhi to aizol direct flight om tir turin kong om thei zong zong tapin ma kan la a và này thác takin tu na chuan ta ka ni amolek chuwin aizole delhi in kar kan thok theng thei ta a chun kho en lai lirin aizole delhi kan theng thei ta te hi lo om pati le ri so paruk na dam lo abi kin kal kidney tha ngai le kan sarna da tuar tu te ta na central sarkar atanga tran pui da dr ambedkar scheme om chin chu har san na wa wangin ka mp tran tir lai mizoram dam do ina om te tan di thei lovina oma cái bị phát atangin chun zom le turin ma kala ha la kan ho ding hal bokani ten tun ma kan state atanga kan la dil ve ngai lo kan survey te le kal kidney tha ngai te pui le tho prime minister relief fund dil na form state dang mp te dil na ka hai chuaka hei po hi kan tang kai pui le bokani so pasari na zir lai te infirmi te dam lo le khwal jin vei wa rel reservation nei lo har sana to mi tam tak rel reservation kan ti sak bok thin so pariat na sarang to sil cha rail service ti tur railway ministry kan ngen na hlo ting boka tris ba to na delhi to aizol rail service min ti pun sak tur kan ngen na te ti hlo tin sakani bok hem te ba ka hian kan mala na thren khat lian pui khuwa india ram hun poi wa puang tur kan ngen na te hlo thinga Myanmar atanga ku varo lo lu thi ti top tura sarkar lai pu kan thlen thin point ra tha achu ta pokani selling to ti pai mu ro double lane lai me ka po manipur le mizoram do zom tu ri vai lai permanent bridge siam tura kan ngen thin na po dpr siam to ani bo khi ba ka khian sarkar lai pu kan thlen a lot lin na kan la mu ri lo te om nual bok mizoram simlam ma so na tan lung lai district fuak bua la thola tum hun min siam sak tura kan ngen helicopter manga aerial service kan nei to chu hlo thlin na kan huri lova bangladesh na rabri insung don ton na hun korpui chua border trade center din tura kan hala na po bangladesh politics in lumlet awangin ti hlo tin loina lom poka myanmar le bangladesh rabri mu deng masa ta rabri insung don ton na hun te naw border hat di tura kan ngen na te min pom sak to chungin chen omram te buaina awangin ataka kalpui thei ala ri lo bok MPL di fan chung changa mi chen khatten na thok lova poisa iral thei angonga in mp fan man na kan shelo ti te an soi fawa mp fan hi atakan ha thok om si rovin cheng khan ma lak sual thei ani lo mp fan manga ha thok tu reng reng hi na thok na mun tu di show office emo video ten ebo work order an issue thina na thok en dik turin DC office emo video office emo atangin JE te ti thin ania JE te na tho zo ani ti completion certificate an pek chawin MP fund manga na tho te ne ra poisa pek thin ania MP fund kan pek te hi an tho that le that lo hi MP ten kan NP to lova na en dik ma hi JE ten an thok thin MP LD fund man na hrechiam du te chuan RTI mangin zo fiat thei reng ani ti mi pui te ka hriat ti du a van doi thak takin covid pui le awangin MP LD fund hi kum hi don kan nei lova kan mp tram hun chu rei ngai to in maso na nga kan tho tlem pha apoi ka ti le di mp kan ni hun chung in thu thar the dar tu kan zon li zong zong ten ka phu ho lo du sak na min don tirin min tho pui tha em ba mj member zong zong te
chung a lom thu ka soya kan ram le nam ta na thataka ka tho theina na min trong trai sak thin tu te chung a po lom thu ka soi boka ka mo phu na hlen chuak thei tu ra min fui chakreng thin tu le chu kwa ka hun ol zong zong min lua phui sak tu ka nu pu ei zol huam za wi chunga lom thu ka soi boka ni MP Razia Sabha ni tura min candidate tu puzoram thang le akai thoi MLA party le MLA te chunga ti taksitin lom thu ka soya ka phu ho lo du sak na te choi moi la te fak na te min hla thin tu mizoram mi pui te le khovel hun danga om zo fa te hna na thi lung taksitin lom thu ka soi boka ka MP chungin ka MP ni pui engma za tin an MP tram mang zo thei lovin khovel an chu san lain ka MP tram mang zo theya ka nun na min ngai hu sak tu engkim ti thei pathian chunga ka thin lung zong zong in lom thu ka soi boka ni MP ka ni chungin mi male mo party le pol ho emo ko than emo nam emo poi soi ka lo nei pan ani chuan ngai dam ka dir ni ti mi zong zong hriata ka puanga mi te hriat pui lo pathian min huwa fel lo na ka nei te laka pathian za ngai no ro pui tak ka chana wangin pathian chu zo moi no bok ro se ka tram zo nuwa min thak tu Mizoram Razia Sabha MP thar pu ka la tuam kima ka lom puya Mizoram le nam ta na mi tha le tangkai tak ni turin du sang na ka hlan bok ani ka lo me song kha toine kan press statement chu ani a amak katia party kan tho pui ni lo party dang te po hian tu ma hen min holo ni hi ti tu rang khop hian ni mi hi choi moi thi na hi pathian mal som na ka dun sum le pai lam dong vak lo mai la he lam mal som na hi pathian min vu na ni hi mi te fak le choi moi na hi pathian in poisa aya amal som na min pe du zo ka lo ni do hi ka ti hial thi ni chu ko pon kan soi thi MJ member ta po dik tak so da chen chu party support nei te po inom ve mai thei ni chu ti chung chuan in hei ma thu le lai chu ti tak zet hian min tui pui tat zela hei hi amak ka ti pathian na tho lin ka ria abi takit kan MJ te chunga hian ka thin lung tak mo hian voi ni hian ni lom thu ka soi ni ti min pom sak ula kan du ni hei ka president mai sei via wa puan chua le chon du point cắt trâu te du la chỉ thụt chuột te ngay đó thì sẽ năng bán đi thú đi sẽ là du đa la chân giờ vài bây giờ mình hẳn chuột sặc thấy luôn chứ cần đũa mà sẽ ya buông đâu thôi nhá khát tiền thì thầy tu sĩ khan thì nó vẫn tin cần trăm te lâu đầy vé vàng này em một con chỉ tầm vé vàng hiền in hẹn lâu bối soi ổn tắc tắc cả lâu soi lâu cái thì hít chú ống về nuốt thôi mà sẽ chú thì chúng bộ cho trên khát tan cho nên ống khop te bộ này to xây đó do gì thì giống khác cái hẳn thì anh ta lần thấy chuyện này sẽ là anh bảo hey mà trong hành in rồi đuổi mà tin thiếu đắng anh bảo đi hành tổ hợp ta cả chọn mình rồi đủ chủ yếu thì tới bây lâu này thế chút tiền làm hun tới bây chú hành hông như là avant chọn về